Persilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق الذكر والأنثى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق الذكر والأنثى إن شعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. Soal kedua. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Soal ketiga. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا رب السماء. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah selesai sudah ya untuk soal yang sudah dibacakan oleh pembimbing kita. Gimana Ibu perasaannya? Sudah lega. Sudah lega ya. Dan langsung aja kita dengarkan ya untuk komentar yang pertama dari Ustadz Yunimaha SPD. Apakah ada koreksinya Pak Ustadz? Dipersilakan. Ya baik, alhamdulillah. Hafalan Ibu lancar ya, cuma bel satu kali aja. Tadi ada Ibu mengulang pada soal kedua, khalaqal insana min 'alaq. Lalu ini sempurna sebenarnya tadi tajwidnya. Pada kedua kali mengulang khalaqal insana, nun mati jumpa dengan sin tidak lagi sempurna tadi tajwidnya. Ikhfa ya. Tadi pertama udah sempurna, kemudian ketika diulang tidak sempurna lagi tajwidnya. Khalaqal insana min 'alaq, innya tadi kurang sempurna. Kemudian sin kalau bertasdid dia diperbanyak anginnya. Fasanuyassiruhu lil yusra, fasanuyassiruhu lil usra. Atas nama makhraj sin dia diperbanyak saja anginnya. Inna sa'yakum, atau di luar dari soal ini, minas sama'i sa. Kemudian ro tebal, ro mati sebelumnya baris patah. La yaduquna fiha bardaw. Tadi kurang tebal lagi, kurang muncul ketebalannya. Tadi masih agak tipis. Barda. Bulatkan saja mulut. La yaduquna fiha bardaw wala syaraba. Kemudian tadi tanwinnya jumpa dengan waw, jazaa'a wifaqa, kurang sempurna dengunnya. Ya baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk koreksinya, dan selanjutnya kita dengarkan dari Ibu Rosdaniwati AM. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Cuma satu bel ya. Huruf dha itu mentasdidkannya jangan ada angin. Ya, jangan ada apa situ. Desir napas. Talawdha. Ya kan? Tadi talazza, berangin situ. Kemudian ini tadi yang dikoreksi sama Pak Ustadz Yunimaha, bukan masalah ikhfa aja. Pertama udah bagus kan? Khalaqal insana min 'alaq, ya kan? Setelah diulang ikhfanya kurang, kemudian 'alaq. Pertama tadi 'alaq, yang kedua menjadi alaq, ya. Tadi saya kenapa bisa diulang? Kan udah betul. Lupa Ustazah. Oh, lupa. Diulang lagi. Diulang lagi. Kesudahannya salah pula ya. Jadi salah. Kemudian ini alam ya'lam bi anna Allah yara. Bi annya itu wajibul gunnahnya tadi enggak ada. Tadi hanya sekedar mematikan aja. Sebenarnya ini kan bertasdid. Ya, mesti teringat. Enggak ya mungkin ya. Itulah yang ini dia soal kedua tadi. Kemudian ini soal ketiga, mematikan roh. La yaur. Dia harus ditafkhimkan. Biar tebal dia. La yarjuna hisaba. Tadi sekedar la yarju. Enggak dapat apanya? Tafkhimnya. Nampaknya enggak juga banyak ini yang kesalahannya ya kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan diperhitungkan. Mudah-mudahan ya. Ya untuk sementara udah Naya. Ya, terima kasih Ibu untuk koreksinya, dan terima kasih juga ya kami ucapkan kepada Ibu Cut Mutia, utusan dari Desa Laibutar yang sudah berpartisipasi mengikuti lomba surah pendek ini.